ATM viewer zo se na bon savin avelin kahin din kinawin dunya hi very special program ATM channelin ki bolzing tu lai ta pa san choma kon han lang hobung choma kon long le ni khat ni pathian thwa hang san te ho pa san thu dola lung thieng ho na sata apan la nom ho ani ki ho pi jing te la na hi dunya chalai mu na hi oya pu kamboy ke dinga jong ko u hi in ama to khom kyau lim kin han ning dunya hi ama jang pathian thwa mi hang san pa khara hi jingka ni la a hi pathian thu sun jinga group la dunga pon thota mi pathian thu hi la chuteng ta la in phat lezing chuteng ta la pathian thu la ma jong hi het na sang ta nei bible thu ai lum lut mi ta in chule thu ta a hi ma jong ke ta mi in ya zu tu nya hi pathian thu sei khom ding pathian thu viewer ho ang sunga hi idok sang ding a hi phat na nei thei ding ham ka tela ma jong nom thei in ya zu tu nya phat kai man ding a hi chule tu nya topic nga ka hin dei lanan ka hin focus lam ding igam sung pong piu chong le ta san cha ti ho dinga poi mo ta dinga ka het 10 commandment kiti ichung cha ku kain se han dinga masapenin ojapu kamboy viewer ho ang sunga limna na nei thei no mai le nei lang sei masa nom na nei ho in sei masa lajing ke paminte pathin tui lut masangin pa omen tabanga to gon hin nei za dam kai pu chunga ke pa thu ka sein ama zalin pathin ka thangwa en he tu ni ai hi shading hi mi tu ni ai shading topic hi ka gyalin a hi le zan hi apan acha ka gyal ka tha no min a hen la langkhan ka gyalin a hi le ka ke phalamen aji chu pasal ho ting le evangelist ho mi dang hon jong itabang ho he amo sei nom lo hi yes aji chu itabang thu hi mi po wen a sei nom lo hi ne mi sei nom lo pen kha i sei de hi adi chi ya atu ke dong ki hambol ta tu ni a hi a thu hi pathin lo pi na ding he ja chu sei dinga pha ka sa ja hi nge kan ti hi yes ti chu 10 commandment ki chu bible subject a hi in bible a ki su na hele chun ai ho he tinga lom ta hi chu sei dinga lom hi lo ham na sa ka bai a hi ni ke pa me sei dinga yesu krista jin ban ani sei thia sol cha tion man ni sei jing the hele tu na nang le ke in ki sei dinga lom ta chu in ki phat dam lo hi la hang san ta pathin tu chi sei diwa lo mai ATM chan la hi celebrities ho mi he ho za chu ho lo te ki ti ati ngai cha pen a criteria poi mo pen chu pathin thua hang san ho ki de na ya chu tu nya chalai mu na hi oja pu kamboy to ni jong pathin thu to ama hin sei nga chu chita bang 10 commandment sermon ho hi mo ombe lo jo na sar kamboy gam sung mai ai koi ma pun a sei nom lo he tu nya chung chang thu chu no sa pa in se on dinga in viewer ho zo sen lung lut tan ni ngai di wai ai le i topic ho na lut tai tin thu nong kai za na phat su mang da tai tin ai le oya pu kamboy ko ma ka do ma sa pen nom chu 10 commandment kiti hi ivet ti ngai le bible akin kamu da nai pathin dan thu kichin ta god's moral character god's moral law yakin kamu choi in bible ai sim ti ngai le psalm number ja som la khat chang get nai sim ti ngai le adan thu zo si ai ti chana da ki phut da nai tan kita ta le lungdi ta bol dia a hi ati ya jo pathin dan thu hi standing eternity ati eternity akona sai tai ti chu ki chinta pathin thu nei hin in adi ya god's moral law ki hi 10 commandment hi e hota san cha te dinga nul theding om lo dan pathin thu ki phut da chu hi dan chu ki chin tan ki mui ai le oyo pu kamboy ko ma tu nya ka do nom chu hi 10 commandment ki ti hi amas sapena ka do nom pen chu ipizia tu like christian tam ta hin christian hi ta wa new testament pom hi ta wai le 10 commandment ki ti om ta poi ai wo hi ngai lut na ki pui ta ve ngai lut na ki ti do 10 commandment ki ti ki sam kai lo be dan ham hi cho chu amas pena ka do nom ne in thuma kai to gom le akipat na to gom dinga don na nei thilin nei sin ke pamen ti 10 commandment sei na dinga hi thil tampi se ngai abula pat na ngai na ngai se dan thu hi tampi aumen pathin ho dan aumin
ting le mi pi ke vai hom na ding da na umin ting le chon na thu pi da na umin hi hi cho ho hi chi ten commandment hi isei do ma sangin niaw khat ka holim le na pathin ho dan lang niaw khat ka se len old testament khanga hi ivet na hele pathin ho dan hi azat zat na umin hi pathin ho dan chu ipiti ana umam ta le kel ngoi ting le kel ngoi za pathin holding ting le bonga pathin holding he che cho tha ding go thil tu a pi ding aumin chamna thil tu mai chama pi ding aumin he ting le lambu ku chu iti bola lambu ku na chu pathin chu iti holding ham ti jong om kin he ting le gan cha thing ni ding le ni loading yong asai kin he na ale che wa hi vet kina hele pathin in thing pathin ho na ding in thing ki sa ding dan om kin he he cho zo se cha bi in dan ahung to vin he cho chu pathin holding dan na ke ti he yes aban in hung chi te kinok le hil ben chi te na ai chu seo ke tabanga mi mol ho an he the pen nga ise nga he ai chu mi mol ho se ya kan se ying de he na ai chu ise ji bangin thil hi imazo se hi aphat ana omin na phat bi dung zu ya thil hi ki update jeng he bible he vet na le thil hung ki update to pe he na achu tia hele he chwa hi eptm itia hele old testament khanga dinga jung ka selen thi san la adinga pathina dinga athing pen chu kel ngoi thi san le bong thi san chon hi na he chi pathin ho na dinga chu ana thing pen athing tho pen chu kel ngoi thi san le bong thi san ti lo chu thi san dang athing am pu ne mihim thi san jung athing pu ne he chi thi san chu thiem pu ho en he chi pinden sunga chu ana choi jiwa pathin koma anapi iziu thi san chu aman tam pen chu ale evet na hele ahung chi kin na hele chi thi san chu hi chi thi san pen chun mihim te le pathin je ka he chamna si ma hi chi thi san chun ho thi san nong ho hi su thing ji he na a chu ti ale evet kina hele hi chi thi san chu tu ni ai ki mang na lai ham ki mang ta poina ipiji ham tele jisu krista ti san bo hi tu ni adinga athing pen he ta ne hi chi new testament na dinga old testament na chu gan thi san hi athing pen hi in new testament na hi jisu krista ti san bo hi athing pen na pathin a he ta ne a chu tia hele he theding kha chu old testament na chun gan thi san athing au min athing lo au min gan cha thing au min gan cha bo au min ting mihim gentle au min greek mi au min Hebrew mi au min achom au min he chwa chu mi hi ta he pathin anga chu kel he khena athing abu ti ana so ke ti hi mu thein au min jisu krista ang pha na chun jisu krista thi san chun kel ngoi thi san chu a hin khial ta en tu ni hin kel ngoi thi san chi ho ding na dal kal da pu ne jisu krista thi san ang khial ta en jisu krista thi san chun khat vein pathin anga ho thim chan na hung nei taw ven chi ja chu hi chi san chu jisu krista thi san chun ho gentle te le greek mi hebrew mi ti a ta pu in a chom chit in ya bon te ke den khat nin asim ta ne ale gan cha chu kel ngoi thi san adal kal ta pu in bong thi san adal kal ta pu in gan cha lo si yong chu pathina dinga khat a ta ne ama a cho thing in ama a cho thing poi ti ta khat na ne a chu ti ale tu ni a nam len pathina dinga nam len te nam nen lo ta pu in abon cha ka jisu krista ta san lo si cha abon na khana asim he ta ne pathin cha ti a asim su ke he ta ne a chu ti a hele ho hi kolesia bung ni chang som na sagi na chu ka asim len ept asayam kolesia bung ni chang som na sagi na chu hi ti ho zo si chu khonung thu dol lim a he bovin a he bove a hin ta sa chu krista a hi atin he khonung thu dol lima a he bove atin he a chu ti ale hi chi dan thu ana ho chu jisu krista thi san kel ngoi thi san chu jisu krista thi san ang ke in he chi pathin ho dan chu ang ke ti in mu thein au men he ai choma sanga chu kel ngoi thi san chu pathin in ho hin tun jisu krista thi san zala pathin to ke ho the ya pathin to ki gui zok the ya yo mo hi ti he mu thein man he hi chawa he the ding chu jisu krista thi ni den ta
Jerusalem ma pondal hechi ganti san ki choya thiam pu hoina choya alu jinau pinden chu Jesu Christa thini denin pondal cho alaizin akein aki hong ta nei mi khat bo se thiam pu bo se thiam pu chung nung bo se alu theina pinden chu honin aum ta en mi zo sin asung cho mo the ta en koima cha athing abu ti in hichi in sunga chon alu thelo aum ta pon he mi zo si in hichi thiam pu pa ti lo alu thelo na pinden chu pathian Jesu Christa thini dena aki hon pha na chun mi zo chu thiam chan ai ti mu pinden chu aki hon pha na chu thiam pu chu nang la ke in jong Jesu Christa eta san ni a Jesu Christa nga hin na ine ni a chon si thu pha I choi ni a chu eiman pathian ko ma hi I chon ngai dam kin chu ki to the e tai ti hi chawa ku na chan mu the e ti chu ka ka sin no men ten ting le na sei le benum na aban ka sei lang sai ta aban ka sei lang ni ngai sai hichi Jesu Christa ti san wa nga chu hichi mi zo si chu mi him te zo si chu ama za len hin za ne hin ti tel ho chu ui cha ta banga an ki sim hi ul te chamen khanga chu ama ho jong cha bon cha ka pathina dinga mi khat he ta ni sim a hi chi ta ni hi ting le gan cha yo si yong chu a thing abu ta pu in ipiji ham ti ai le kyal ngoi thi san chu a thing na lain pathin anga mai chama pai thina lai ti na yong ta pu in a thing ta pu ta pu ti na yong pu hen la Jesu Christa thesna ki khial ta e chun update ake bol ta e chun he cho cho lui ho cha dal kal ta pu ti a ka se hi okay viewer on yet you got to oja pu kam boy ki on ka het tau khat chu Bible update team pa ka ti wei mai ya chu ta yang chu Bible pathinan akhanga huing na redemption plan na hin to dan update version news and satan a chaina update na nga kirin tong update to hin ama ya thana ki lon thiam hin ya chu ama hi Bible update team pa da kan het dis na het diwa hi ai le oja pu kam boy apa sa penin inge pathian ni huing na to dan Old Testament sanctuary service ako na hung sidan ho dan thu ho na sata Krista vat sana dinga ata pa hung na ding vat sana ki bo ho na saying ki pa mama singin ele ten commandment focus is actually the ten commandment na in amas sa pena viewer heading tam pa in say na ding kating na tumakay nan siya sa hoy so kain ni tam tahin ten commandment ni hoy aki muha ta Bible do ala kaya po ti dim set unso ya cha ten commandment kiti hi Exodus ding som ni na ki muha that's a Bible chang in singlang sort na ding ay chun ten commandment na ipiki say yam ti hin say do masang kati ama sa pena number 1 kay matay lo pathin dang nei ati ani na milim sim to anga na kon loading hi ati athum na pathin min mo may mi ana pat loading elol pa kai pathin min chu kichip na nei loading ti nai number 4 liga ngai da ding kating 5 na GPSM ti ngai le pathin nang manapi lei chunga na nu na pa na hin ku sot na ding na nu na pa za bo na tin agup na tol tha loading asigi na mi to zone ball loading get na go cha loading akona hin ne ikom do na zo thu se loading abana dei nei le go o cha loading ti che som na chu ti che ten commandment ki ti ai le pa chu oi pu kam point ka do nom chu hinge pathian dan thu ki ti yo si ije dan thu cho aphat bi dung ja hung cha la a chei a chu mi zo si Krista ti san wanga chu hi chi ta san le lung sit na wanga chu pathian cha hi ta bin hi chi lim vat sa na dan thung ki sim no ju ata pa Krista ong hi ta in ya chu pathian ho dan elo le pi pathian dan thu ki cho chu ki update hi ta na hin ti hi nge ki pa me update chu kin nang ka pamin ki update ma jing hi chi ya chu thim pu tha jong Krista nei ta bin na chiting ta le sanctuary service ong atha pia Krista nang leke ading avan hobu thinga thim puchung na to dan ki chin tan mo na sacrificial system ti san ki tho jo sin Krista ti san ki chen ta revolutionize about that history language inga say le na revolutionize about that ki chen ta ki say do ta ki pa men ai le chilai mo na chu
10 commandment chu update la jong zaw hitam ti chu particular tan nan dong ka tingin sei chila chu ki pamente tu aka hin simla 10 commandments si pen chu itabonga ki update ham isu nei sei pila chun phanti ke pau me to he ilut pan de ta na ke holim na lo de he nge in panjingo wa he sam ni nga vi wor he kim thing nga ke ma ti lo pathing dang nei in milimang songa ku ni in na ki to chu EPCR EPT ki update ni tam cho hi nei sei pi o ki pam ni he cho he i vet na he la John Dan thu pi ti de hin na e ho sei de nga tu John Dan e ho mi him khat nin mi khat nin ane ding John ding dan ting le pathi na hung thu thin na in ku mi khat ane ding dan ama adinga John na ki chi aum ding dan chu he che pen chu 10 commandment he a hi na he chi a chu i vet na he le ke ma tai lo pathin dang ne he un milim sim thu ho hi un aji bein pathin min pan hi un chol nga ani ni un nanu na pa za bolin tu that hi un zon bol hi in gut cha hi in zo thun he to sa in bang hi in pak se hi in ati na yes chang cho hi in ika ve na he le hi changa chu ki chai yin ham te le hi chi dan thu pi som hem him hin khu ai old testament khanga de nga hi hi chi thu pi hi apoi mo hi aji chu ipg ham ta he le new testament apoi mo lo na apoi mo hi new testament na de nga chu poi mo hi an la new testament na hi thil chu ho ki update na hi okay ki update mo tin se de hi na ai tu update lai ta chu ka ngai nom chu tu that hi un ati na lai ai tu that hi un ati hi in ai wanga new testament na chu ve na le zon bung thum chang first zone bung thum chang som langa na chu EPT cm de la a so pi ho a chu tu tha hi ati kit ne he a chu ti a le mi ka tha khel chu tu tha he ta pu new testament ka nga hi ve na he le EPT a se ham a so pi ho a chu ama yong chu tu tha hi ta ati kit ne he na a le zone ball hi in zone ball hi in ti yong ko i ve na he le Old Testament khanga chu mi to ka zong ho chu zon a he na ai ba New Testament na hi vet na he le mi hi ilung thema i vet na i chon sit pi a he le lung thema yong jong chu chon sit na ki sim he ta ni yes a chu tia le New Testament na hi thil tam pi update na hung to win a ti a ka vet theding ka he theding a chun ka ve ki len Colosia bung thum Colosia bung ni chang som la li a pan atun sim ka te sule e do dal over e chung over bat na le kha ke su dan thua ki sun chu anoi mang a thing pe la thing ke la a khet be tha a su be he tai sule pi put na thune na zo si a le ha a hi chang si chu thing pe la a zo a he tai a zo a ama ho chang si chu kilang ta avet sa he tai atin he ala noya che vet kile chuti a hi ji chun anne thu a him don thu a him kut ni kho thu a him thatha ni kho thu a him chule chol nga ni thu a him min koi man na ho oi mo daw hen hiti ho zo si chu khunung a thu dol lim a he bowi a hen ta sa chu Krista a atikit ne na ala langa hi vet na he le langa hi bung som thum le som ni le thum na pa nen ei ma lung chama ho nun nem chole ta sa khotu lo na thil bola hi chu son na hi chu chi na ti a ke vet sa chu a hi na ta sa ki tim na lama i ma chadang a phachum ma a hi poi a ji chu nang ho Krista to kai tho tha na hiu a hi le pathin jit lama to jing a Krista na chunglam thu jing bo chu hol pa holun ati e leisi thu gel dawin chunglam thu jing bo gelun na ho ati sa na hiu a hin na ho na hin naw chu Krista to pathina siala a hi i hin naw Krista ahung kila ting le ama to thakhat a i hin naw thakhat
nang ho jong lo pi ta a kilang do ding na hi ve a ting le lai hin kho tha in kho lui etiket hin kho tha in kho lui chla sim leng a kya update dan jong tam pi hung maintain na dan thu chlai la cha ka ngai ti he te in seo a jab det no sin sei hizi chun nang ho le sit chung a na ti ba cheng seo zon thien lo hu gi lo long tu pap sit hi chu milim ho hi chang chu thi sa gamun hi chang ji chun thu anung lo cha te chunga pathin long sat a chu jin a he ama sang a nang ho chung chu chang a na hin lai zu wa chu nang ho jong chu ti ho a chu ana chon ji ana hi a he a hin tun lung sat lung han mit thip ho se tai tom kam sung a ko na thu za mo se hi chang chu pai mang un khat le khat thu zo win ki ho hi un a ji chu nang hon hi chang chu ana to puma milui chu pon si lel ha bang a na lel ha saw a he tai na sim pau lim bang a het cham kim a na nei theina ding owa aki sim tha ding kun mi tha chu na ki wonu a he tai hi cha he greek mi le juda mi chep tan lo pau ma ham ma so ong thol hi ti chu thei lo a he tai krista chu iza tai a he hi chi ji chun pathin thlen chum mi thing te le dei ta te bang ta in khotu na lung mi happy na kinyau sa na nun niam na thu hat hi chang chun ke wonun nang ho khat le khat ki diam dai to chi un khat in khat chunga thi mo sa na ding thu na nei zu le ke ngai dam to win pakai jin nang ho na ngai dam bang o chun nang hon zong ngai damun ati lai chu ten commandment chu ni in sai kit ole lai chu ten commandment ho chu a jab det ta ya chu ten commandment na hi chu hi thil hi ibet na he le hi chu hi ten commandment hi aki khial am pu ni aki khial am pu ti dinga chu ipg ham tel update ke bo le hi in aki subul hing zo he na aki subul hit zo hi in hi chu aki sumang tai ti na lo hi ai chu ten commandment hi khat cha aki sumang am pu in aki subul hit zo hi ai chu ibet na he le chon dan thupi zo si ke khai khom na chu hi chi a hi ati ni chon dan thupi zo si ke khai khom na chu ti chu ka ave le hen na chon dan thupi zo si ke khai khom na chu ibet na he le dan thupi la adinga achung nung ti tai ti alien pen chu ipi ham ti le nang man na lung them pum pin na thanei na pum pin na hin kho pum pin na pakai na pathin chu ngai lun atin e hin an ni na chu nang ma na ki ngai lut bangin na hing na kom ngai lun ti he na bible la he ibet na le chi chu hi in akhat na yong chu ngai lut hi in ani na achu vet ki yong la ngai lut he ani ni achu ngai lut ma hi achu tial ngai lut thupi chu ama sape na thupi dang zo se yong ngai lut na ach ki khai hi in ibet na hele ngai lut na chun ima zo se hi angai dam the hi ngai lut na hele mi kha cha sit na pum pi yong chu ngai lut na hele aki ngai dam the ti mu thein am he jisu krista ti sanwanga chu dan thupi izu a bible la esim banga chu hi chi chu ma sang e ho e chon naw gi lo naw lung thim ho zo se chu ke ma tai lo pathin dang ne hi un ke le ama tai lo wa e hon milim siam thu he wa e ho inop nop chu ita san wa inop nop chu in ho wa hi cho chu thin ti la e chon naw thu hi chu pai la du hi ti chu mu thein au men he milim siam thu ho hi un ke ma tai lo pathin dang ne hi un ati ne hi tu ni chan ye hi chi hi e ho la jing a hi milim siam thu ho hi un ti chu milim siam thu khat poya ka khulum long cha hi di puin pathin in ade lo chu tu ni a en te to ki do wa me he te ko ma ka lu na ka tau jinga me he siam pa ke mu pia siam pa ang sunga khil tam pp sei ji ho chamna thu se ya ilo thin lo ujong la kho pui tia pang ho hi cho ho milim sim thu mai vi a ho ti da tabang a hi ka he the dinga chu ni la da oi po kam point to ten commandment chu pathin dan thu chu hi ki chin tan na mu in chu ting ta le chi hi aki subulit a hi amang poi na ti cha na chi chu cho na standpoint chu chong le Colosia pong ni chang som la lina a chu ki chin ta pathin tul se chu thing pe la ki hen be tan thu khat me tin i chu le kha suk dan tho ki sun chu ati na ki chin ta ki moi ai le chlai mo na chu
ka do nom ke chu nin answer kin in lang ke pa me bible chang ko na thil tam ta nan sim da 10 commandment chung chang bun pu na nan sei chu ting ta le Matthew bung som ni le ni chang som thum le li na gi sei dan thu chu ngai lu nan akan khom he na ti chu na ngai lu na ki khai ni ngai lu na ki khai he na ti chu ki chin tan ki lam ma jing ai le chlai mo na ka do nom chu hi chi 10 commandment iti pe no hi ngai lut na chun ki chin ta aban khai ko pa tu chen yai christian te nit jing ding le chi pi jing ding a na lai he ti pa chun na point hi lo ta na sei chu na point na hi azu ta le chun 10 commandment ki ti hi adan thu se sia gala ding hi lo 10 commandment ki ti pe hi pathin ngai lut na ki phun na he ti lam pok san na pom thei ki dem na pom thei na sayo na say din nanuk lo say sa to ai nanuk lo say sa lang aye chu ngai lut na ki kan kho mai in ngai lut na ki khain ta lesun pathin 10 commandment ben chu nang language in mong kating new testament as kyap de a hitai na dale masanga min law mai khat a het pen chu tu a hi 10 commandment pen chu ilung thim ba pathin ngai lut na da na a ko hitai ti pen chu ki chin ta na pom na pom chana yes azu ta le chun 10 commandment ki ti hi the law of love ai di ki chin ta ki moi azu ta le chun lai mo na sar ka boy ka dok nom chu first John bungli chang ge tam ki chin ta sei chu pathin chu ngai lut a hi atai le chun hi chi 10 commandment ki chu pathin ngai lut na dan thoi di ki pen chana pom thei ki dem le yes ki pa me na pom thei in ki chin tan mi jau sim jang viewer yo sa ai team ning ka ta san ai le tu nya hi chengai lut na dan thu pen a bon second binding a hin lai christian te ading azong tu nya hi su bu na ai ho ding a chi pi le ngai lut na dan a hi jing ne ta le sun tu chen yai ngai lut na thui sei wa le sun 10 commandment pen ai ho ding a ngai lut na ki bul phu na pen hi jing ding ti na na sei na hi asu ta le 10 commandment chu mong lo in ai le tu lai christian te hi ni 10 commandment la hi commandment izat momong ichi piwa commandment izat momong e wa de po iti pi ki tam azawa bul la ka hin sai 10 commandment zo si kain sim ha in number 4 na pen chu cham ka nga in kain sei jing nai po tuin sei jing ka ti christian tam ta chun 10 commandment na chu a bon chi kia ke ti lo pathin dang nei un milimang sunga kun hi un pathin mi mo me pan ti a bon chi kia zone ball loading tol tha loading he tu sa di lo pan loading o cha loading ki to a bon ching christian ta san cha ten pathin dan thu ki chin ta na pom thei ai le ep te da na chu 9 commandment ki par bo hi wa 10 commandment ki par hi nom lo je ason number 4 pen zo hi tu lai e ho update version at izaw sa ki lo tam sar kam bo hin don bul azin ki pamin te je pen hi ai chu 10 commandment chu among boy na ti tu chang ge yo ta binding he na ti asu ta le number 4 pen chu italap ipilam panga na update hitam hechi ali na pen he chol nga ni hin na sabat ni hechi ai chu nangin na update version nan sei chu kinong ka pom yingi update nei ai le update version na bon cha 10 commandment chu e wadinga binding hitina pamai in a binding dan chu spiritual law adinga chu a khau cha nan sei chu vet san abanga masinga chu min tulin tha hin tul that obo mi that obo tul than ki sim eman to along tima tul that tul that ena ti so na sting ta le old testament nga chu mi tam ta chun zon lung mi na mi ve na ile ai lo le mi to ani zon ai le zona hi ki ti ai na ten new testament nga chu lung tima jong mi to i zona le zona ki sim ta ni ta le chun 10 commandment chu new testament ai strict jo na ki sei jo ho che zo ki sei ti na hi asu ta le chun hi to yo shi chu a kept that version na chu a bon sa kya binding sting ta le strict ta umana sei thi na lai le number 4 ka chor nga ni thieng ta na ni ding gel do jing singin ai chu ke ma pa kai van le sim pa ni gup sung ke man na ka tong ni sa gini phat thei ka bo ka su thiengin sting ta le nang ma hong sunga khul jin mi han lang gan cha yong le koi man na to thei lo ding bon cha pa kai chor nga ni kho chon ding hi tia thupi number 4 dan thupi la dinga alai ta pen apoi mo pen dinga gel do jing in kiti pen chu hoi langa chu update ana bol oi tam
ti chu hin hil chil ki pa min ti ale update thu sei de wachun hechi tol nga ni thu alo pi dan chu itabang ham ti chu anabe ma salyaw han na ni la Exodus bung som thum le khat chang som le ni na chu na be law han Exodus bung som thum le khat chang som le ni na achun chu ti a hi ji a chu nang hon chol nga ni khu chu nani te diu a hi ze nem ti le hi chi chol nga ni khu chu nang ho ding a athing a hi ji koi hi jong le chol nga ni khu subu zo si chu tha do jing ding a hi koi hi jing jong le chol nga ni khu a na tong pen chu ami te la a ku na hitabang hin khu nei pa chu ke pai do jing ding a hi ati e Old Testament ka nga hi chol nga ni khu he alo pi dan chu a se ji am po in hi chi chol nga ni khu ni lo chu tha a pai do jing ding ami te a ku na pai do jing ding ti hi Old Testament dan hin ana omen khanga but it dan to be pal experience dan to be ana hin ana omen he iti chu I ka vet hin update ka bol kit le han luk bung som le luk bung gu chang som la nga na chu ana ve he ti ye luk bung gu chang khana pan chun sim pan ni chang nga chen ye se yo chuin a he tin a he chol nga nin bulei lai azo sei zui ten buvui a si un a khun anoi jun ane ji pe on a he a hin pharisis kim khat in chol nga ni a bol ngai lo I bol ana bol ham ati we chu in je sun adon bo in aza David le aloi ho akil tan a he le ama pathin in alut in thim pu tai lo adang ane ngai lo vet sa na chang ha to alan anen chuin aloi ho jong apin hichi athil bol chu na kha lo ham ati chuin aman azawa mihem chapa chu chol nga ni pakai a hi ati ne he Old Testament khanga chu vet na le Jesus Christa hi ahung nai pu in na Old Testament khanga chu Jesus Christa hi alo pi dan le athu pi dan chu Old Testament khanga hi Jesus Christa mi mol ho thu se in ka se len ke yong mi mol ka hi ji na ai chu ni sagi ni ki ti hi pathin nambol he na nambol sagi pathin nambol hi ti tai ti achu ti ale mi him cha pa chu chol nga ni pakai hi ati a hele Jesus Christa chu chol nga ni chu pakai chu a hi a hele ama chu ahung ta le ama en Old Testament khanga anit banglowa chu New Testament khanga hi Jesus Christian update abol na chu ipiham ta hele chol nga ni ayong chu bulei la ya changwi si the hi na acha ti ale chol nga ni ayong chu thil ani the hi ti a hon na tabang he ipiji ham ta hele u ve na hele chu ika ve na le a hi wanga Jesus Christa ahung pha na hi keima chol nga ni pakai ka hi tonggim te le po gi te ka hi nga hungun keima na chol nga sa wingi ati hi ani ku achun na chol nga sa wingi ati he po en na tonggim te le po gi te ka hi nga hungun keima na chol nga sa wingi ati ne he achu ti ale Old Testament khanga chu mi him te chon sit thoidam na theilo e ganti sanayong thoidam na theilo ji achu epti ham ta le Jesus Christa hung hi e ho hi inanga jing o hi Jesus Christa hung chu Abraham te ho khapat na dun ka se de ne ho ka se saw je mi te abu langa pan ka pan Old Testament khanga he vet na hele Jesus Christa hung ma sanga jong hi hu hing na ki ti hi ta san na na ki na hi hu hing na ki ti ta san na in ana omen he epg ham ta hele pathin ta san ho Abraham te ho hin no a te ho in ama ho chu Jesus Christ pathin Jesus Christa hung lo wangin pathin ata san win athu pi bangin na ana tong win pathin lunghain in hu na mang win he chi ya chu pathin in ifet na hele Abraham le Lazarus thu sema ko vet na hele ama ni chung changa ko vet na hele eptiam te le pathin ta san che chu Jesus Christa hung ding nga a ama ho chu thikhol khula siol kulpi a chu a hi ti hi mu thei na min he ai chu epg ham ta hele siol kulpi hi mi chon si na omin mi chon pha na omin pathin hu hing na Jesus Christa mi hu hing na nga a
ho na mun hi ti he thin au men he ai cho hi chawa he Jesu Christa hung ni den na chon a chi in si ola mi thi ho zo si kwa chabi cha hon ahi pui yong ka ti pui a hen la chi chawa chon akum la e ke ti ne a ti ale Jesu Christa ahung masanga pathin ta sana thu anung te ta san a nom te Abraham te ho na a chi ding hi ti chu ta san om dan chu Jesu ong chu a thi pe la chu nui mi gam na chu chi su dan chu na mang he ta na chu na ai chu thana cham sung na ma hin nui i khan nui mi gam akumin aketi ne na akum ha em na i bai wo chang a kum hi right ta dio chilang chu topic chum koi ki ta tin na lang chi chi le chi mang zal ke ta lai ka kan sei nom pen chu Jesu chun lai Matthew Luke bung kup nan sim na pe na chu 10 commandment na chor na ni thu pi pen chu update na chilai pu na chu bulaya changa hin si ki ta ya chu chor na ni ni ta lo ding in chor na ni chu na to thei tai na ti da nam lai ka chin sei chil ji pa lai ka tan sei nge na chi hi vet na he le mi hin tu la ya hi e ho hi chi ka he thei dinga chu e ho hin drop tin in even ting le denomination za chum me mo vin na dak no khat cha ke bang ta pu ni hi chi vet na le Bible in EPSM ti hi e ho in na khul po vin Bible in sei pa hi na khul po vin pathin tu se ya hung English te hi in ting le sap kang te ahung ho cha pathin tu se missionary ma sa ho chu mission chum ma he win ahung wa he le am ha ne hil bang wa tu na ikipo jing o he ka sei dinga hil bang wa ikipo jing o he in chi chu ikipo jing o he in Bible in EPSM ting am ha hil ham ti am pon na am na he po in UPC te khun tol zo si khu Jesu mina abol he Jesu mina abol he la Bible ai vet na le pa le cha pa la ka thing min ba ka bolun ati kit he achu ti a le ama khun EP se yong EP bolong Jesu min he jing na achu ti a le ake ba lo na chi pi yam i hung hil ho win e hil bang wa hi in na ki sip jo wa hi i ki sip hil o tam pi o mi to chu chor nga ni chu i lo chun om ta point ji a chu do di dan tam le tu dan thu pia chor nga ni thu pi ki pi pen chu he chi chor nga ni hi e ho sabat dana ting le thun lui dana i se dinga hela a hi hi chi chor nga ni khu chu style dei ni khu kho hi na New Testament ai update taro New Testament an update dan chu mai no mi ta ba an update na New Testament a hi kein ka ho le ka bi te ke to dol te en ken hin ya update leng na a se dinga chu a chu tia le Jesu Christ ang ma sanga chu dan thu be pa chu Jesu Christ he na Jesu Christ a hi in a chu tia le Old Testament na chu gan ti sana jong thim chang ta lo Old Testament na chu gan ti san thing se a thing pen ti san la a thing pen chu gan ti san ana hi in gan ti san jong chu khan na ke sim ta in a chu ti a hele Jesu Christ a hung pha na Jesu Christ ti sana chu Gentile te tin le Greek te Hebrew te ta lo abon chake khana sim kin he tan a chu ti a le ni kho thing abon chake ya dinga chu Jesu Christ ta san jala chu ni kho thing ai tai ti ke pom dan he na ai chu Bible ka mu dung zui ta chu chol nga ni pakai aketi aban le tongjim te le po gi te ka hinga hun ati hi a chu te le Jesu Christ ta team me lai chu mi o sin head team ning ka ta set nas point chu ai le azo a chu 10 commandments aki khel ma cham poi binding a hi na hin ti to chon to pen chu ni khu yo se thingai tai ki ti nan sei ke to thupi ani sagi ni thupi remember at depends EPT nan kai mat ki tam sai ngi out like ka cha ai chu he aki update he ti chu EPT ham te le Jesu Christa hung ma sanga chu ni khu a chol nga he na ni khu a chol nga hi in Jesu Christa hung pha na chu Jesu Christa i chol nga diu e lung thim pum pu ta sa pum pi wa ama a i chol nga diu chu hi chu aki update na he yes ki pa me ai le hinge 10 commandments a cap dead in tong so nga nyong sa cap dead in Jesu a chu i chong oi tai na ti ki pa me ai le Jesu a chu chol nga jing hi ta wa ani khu pa chu poi mo lo hi ani khu dang kha jo in ta wa hi le chun na a chong ania thu pi pen pa chu i don da wa ani khu dang kha ki manu wa chong ania cap dead tai Jesu a chong nga hi ve ti jing wa ni khu dang kha in thei kit wa hi le chun hi ji lai ka ang chu nang le nang gen lang EPM to ni gen lang ai la lai ka do nom ket chu update na team azwa zone than huyong chu zone na ball loading he kiti pen long chu a ki update in Old Testament langa mi kha to zongo chu zonga ki simai ai le to chu New Testament na chu
lung thima zong ho mi zonga ki simitai tia ki update hi na tia hi le chun e ma hi ita sata hi numai khat to go zon pai zona ki sim ta lowa ilung thima i zona le bo zong di dan hi tam lai chu i zong ki update din dan ta chu inya chu ka he thi ma lai ka chu ai chol nga ni hi bible a he vet na hele amang tai ti na chu om poi na ai he wa nga chu to a ke ho in ka ma no sunday ni ki ti na sunday ni ki ti chol nga ni he poi bible dong zui ta che da hele bible dong zui ta se de chol nga ni kho chi ini dinga hele saturday ni hi ni de na bible dong zui ta di a hin la to a he ke ho hin ka man da ni hi vet na hele mi loi khat thim lo tam pi omen na ke ho bunga yong mi tam pi thim lo omen loi khat chun sunday ni hi saturday ni na ni jong he ipi ham te la chol nga ni sabat ni na ni jong he i cho he ka vet na yong a he thim lo hi ka hoi ka tan ka he ai chu chol nga ni lai ka chu ni kam boy lai ka chu yo lim chi thein ding sei kin nge lai ka chu bible zui lo ni hi dan du tam le ke ho he bible zui lo ka he po na a zui ka hi ipi ham te la nang ho ayong ka ke se hen nang le na zui lo tam pi o ma he ai ni ka pom chu ngai ta de lai ka nan man tan kin ka ting bible zui kim chu koi ma kim thelo mai the chu na ai wa nga chu the closest teaching with the bible ti pa chu mi yo sin ki da le chu ki ho in ka chi pi bible hi 100% in a thim ta we a buling ta we a perfect ta we ka ti na hi lo na ai la closest teaching bible thu to ki nai pen pa chu ka dan chu to chu sa na ba nga chu nang chun chor nga ni jong a bai poi ni ti kit tho bible du zui ta ji man ding ala chor nga ni kin te na ti kit tho ele no ho chu bible zui lo ni ka ka ti le hi nge ka zui lo hi we na ti kit tho ele chalai ka chu ept nang le nang adjustment na ki bola pathin thu pi ma ka hi na ki ti thai ham lai ka chu hin sei kit tim do ke sin sing na lai ka chu aji chu e ho hi mission ta khat ta po we na chu me he ta we e hung kon do na dong zui che na chu thil khat hi nei so ke e ai la old testament na chi na hele tu hi old testament khang hi ta pau and new testament khang hi ta ya chu jesus christ zala chu ipini kho hele ni kho zo se ni kho thing a hi in ni kho pathina dinga a thing a hi chi ti a he ni kho zo se a he pathin ki zabol theya pathin ke ho thei chi hin ani kho pa cho a thing lo pa ki khen ta lo he na sunday ni ka ki kho mo yong lai ka chu man tan ki nge bible ni kho zo se a thing ai tai ya chu i dei nya ki chor nga the ti a ti na wang chu bible ka mu khapon na ni kho zo se a thing ai tai ti na jong bible a jong mu khapon ya chu ayo chu nan sei tan ji ya chu abul nga chu kan phu cha pi ne he na din na chu ki chi ta na phu cha the ni na a bia bia ka to ni ten commandments a pai poi na ti ten commandments chu pathin ngei na dan thu hi na ti a bon se ki phu cha he ele to chu nei update so ke yin na update nu nga jong chu zon than hoi tur tha ki tong strict che dinga ama sa chu physical me lo to spiritual mental changya dinga strict jonan sei do hi na ki pa ma jing ai lecture ngani chung chang thu ten commandment na remember to keep my sabbath holy ya pathin dan to pi pen jong chu ten commandment sunga khat chui this ten commandment sunga pen pa chu ki het mo sa ta update version na bola jesua ki chor ngai na hin ti jinga a jesua at ki chor na pau chun a jesua I chor na pau chu amang chor ngani ni chingani ya chor ngani simpa ni saginya ani gup sunga na ni to nga aba ta ni sagini ani chola phathe ne bu pa ama chu ya chu ke chor ngani pa kai ka hi ti chu ga san ba nga e pa nga ki sei don tu lai ho sai ti ho jong hi simang pa chong ti ho pa kai ka chu ho den na milin milal zabol ki to pa kai ti nei chu chita ba nga chu tu nya jong hi jesu krista chu chor nga ni simpa ya chu ke chor ngani pa kai ka hi ya chu hilai mo na changwe sinau tu sim chu nan sei changwe a sina peno chu ki chen ta bible chu sim ti ngai le sei zui te ho chun chor nga ni apal ke ei point dan thu jong apal ke povin levet deuteronomy book som ni thum lang oi sim ti ngai le chor nga nia hi jong le mi him kha cha gil ti ngai le an ani thi lo zawa ne the ma ne thi to dan thu pi si chen ta ma dan thu apal ke lo dan jesun ki chen ta phot china david thu sim jong hin se ya chu a chor nga ni nei pa chun chor nga ni apal ke pove atia hi le ei ho chu koi yu ya sei hu te jesu chun chor nga ni apal ke ti te dio ham ti chu hi chu lai argument chu hi ai na argument a chu chi no mai pon
ตัวนังดินนะปาจุนะกิจิเนี่ยจะเกมาจนกันใส่นมจะเห็นนะเนี่ยจูอัปเดตในใจเลยจุนอีปีที่ดานะจูอดังหอยงสินอัปเดตโหจุละสตริกจะมาไอ้เลยอจองอันนี้ปาจูอจอมเบลลูสทัดดิ่งอันนั้นอัปเดตนำติดานเกยจูจะป้าเหมือนนะดานอีกขัดนั่นดิ่งจนกะเสียงดานทูโจสิฮิดานทูฮิมังเทดิ่งหำมังเทโลดิ่งหำตีนั่งไงดานไอปีอุมัมเกี่ยวกับไงดานขัดเอาเหมือนนะดานทูฮิมังเทดานทูฮิมังเทลูกพงสมลูกลาคิเชกิจลาวกัมบ่อยจลายมุ่นอาจจะนั่นสไลด์ตัสนั่นมันตันกิติงที่ไบเบิลจังนั่นสิลปิงเงินลูกพงสมลูกจังสมนั่นสกีรากิจิตันสิไอฮิวางินดานทูฮัลสิจักขัดอันมันถ้าสางินวันเล่มันอบัยโซยปูจันยาฮีวันเล่สิจงนั่นลายาฮีเลยจนปะทินดานทูจงดิ่งที่นั่นไอ้เจ้าดานทูสางเล่วันอันมันอบัยโซฮีเลยอะไรสิมังนายลอยปีเตอร์นะดานทูไปดิ่งห้ามตีจ้วยจีอาจูจะไล่ก้าจูนั่นดินนับป้าจูอีจะพอยต์จูกันเหตุสารนี้ปีเสยเบนุ่มนั่นเนี่ยมวยใช้กินเอาหน้าเสยบานจำจูเนี่ยเที่ยวบุงอาจังซ้อมเลยสกีซ้อมเลยในซิมเงินนะนี่ไงเสยเนี่ยเที่ยวบุงอาจังซ้อมเลยสกีซ้อมเลยนะจุนเกี่ยมาดานทุเทียมหัวเกี่ยมาดานทุเล่เทียมเกาหัวทุสมังดิ่งอาหงอินในไงตัวหิอุนอาสมังอาหงฮิลาวินอาสุบุลิดดิ่งโซอาหงกะฮิบาวีอิจิอินมทีเล่ตาบิอากาเซปีนฮิเววานเล่อามันกาซีเล่อบอนซาบุลินมาสังซีอาดานทุจูเจียมสิปาเล่เป็นเล่อาเจียมฮัลซีซาจงมังโลดิ่งอะเฮอาตินเฮจะว่าให้กะมูเทดิ่งอาจูดานทุจูอบอนจะเกยอบุลินมาสังซีอาขัดจะมังเทโลดิเฮอาติเออาจุดที่อาเล่อบุลินเตียงเล่มังเทดิ่งเฮติเฮจะว่ากูนะเฮมูเทนออมกิดโอเคไล่ฉะนั้นมันตันกินไงเกี่ยวหน้าฉีดเทนได้ยังน่ะนั่นมันตันกินไงอ๋อน่ะนั่นน่ะใช่ไหมโอเคบุลิกิติจูอบุลิเจ้าตีละมังเทดิ่งเฮนักตีอินแมทธิวบงทุมจางสมละกุบนั่นจางสมละเงาหน้าเยซูคริสต์ example ให้ปีวินบุลิมินิงกิติปีฮัมบุลิอากิติติงตันfulfillอากิติติงตันอีมินิงฮัมกิติเยซูคริสต์ไอฮิโลบินฮิตายเสยโจ baptize อาจารย์กูน่าจู John Baptist ก็มาฮิตายเสยโจ John Baptist สุน baptize อาจารย์สานุนเลยเกี่ยกับหิ้งโจป่วยตีไอ้มาเยซูคริสต์ปิตินดอนบุญนำเยซูน่ะดอนบุญอินตู้หินที่สักตัวตันอิเซนัมตีเล่จอนพัดน่าเจ้าสีจูอบานบานาฮิตยาฮิอิบุลิดิ้งดอละฮีอติโจน่ะอิบุลิดิ้งอะฮีสับเปาที่สิเมกิจิเจโจจอนพัดน่ะ righteousness fulfill นะดิ้งอะฮีอติโจยาจูเยซูคริสต์จะ baptize อาจารย์เป็นจูจอนพัดน่ะบุลินะดิ้งอะฮีไตเลยเยซูจอนพัดอสุบุลิตายาจูเอโหดิ้งอะจอนพัดอ่างไงตะป่วยอิติกิดดิวตามจอนพัดจูอมังฮิตามนัง logical argument จีนมังเลยจอนพัดจูบุลิตไอตายาเยซูก็มาจูบุลิตไอตายาจูว่าไอโหดิ้งไอจอนพัดแล้วสิกิสุบุลิตายาอมังไตตีดิ้งฮิตามเลยอุกำไว้ไล่ก็สิฮิลสินกิดติมเนาะจอนพัดกิติมีไม่เห็นกวยมาใจฮะจอนพัดอาเกี่ยมป่วยน่ะเห็นละดานทูจุยจำจิ้มวางอาจอนพัดนะจงอมดีปุ้ยเห็นละเยซูคริสต์เดียโหดิ้งอาจอนพัดนะฮีนะไม่พูดจังหันเลยดานทูฮีเกยโมดอลาจูดานทูฮีที่เลยอากิสุบุลิติงเลยอลุยป้าจูอากิสุบุลิติงเลยอดัลคัลตาป่วยน่ะอะไรดานทูฮีตูหินมิจอนซีมิจอนพาเฮ็ดนะดิ้งอาดานทูมาฮีอินดานทูจูมิจอนซีมิจอนพาเฮ็ดนะดิ้งอาดานทูฮีจุนไบเบิลดานทูกิสุนเจ้าเสียเลยเยซูคริสต์ทุปีตันนี้ดิ้งกิสุนหัวเจ้าเสียบอนจะเกินทุ่งตาเห็นเลยวันกำติ้งเลยจุนที่จะดานทูไว้ขัดจะการนั่นตลอดเฮียอุกำ the best point นั่นเดียวดอกสักกิดอย่างเงี้ย the best point บุลติลงานนับฟูจักนั่นเดียวดอกสักกิดอย่างเงี้ยดานทูจูไงลุดนาฮีนั่นทีจริงไงลุดนาจงเป็นเจนแต่จะดานโปรสักการพอมาฮีเกี่ยใครสุเกี่ยนั่นทีเอเลตัวจูดานทูจูมีเอาสิจูอีจอนพับโปเวนั่นทีอาจยุ่งจอนพัดสุเกี่ยติ้งตาเลวจนฮิจิดานทูไงลุดนั่นเป็นจนมังดิ่งตีนายตั้มไอ้จูดานทูจะเบียเลยไงลุดนั่นจงมังดิ่งตีนายจูไอ้จูไบเบิลกิจเจนตาเสียจูไบเบิลฮีเวติงอะไรดานทูกิติตัวดานทูกิติ10 commandmentกิติ God's moral character ฮิดันกิจเจนตาพอจิตจูเวสานมัง
ลุกบุงสอมละเกจังสอมละกว่าจุปัททีนี่อภัยติจุดิจิตบางอาจุอดันผู้จงอภัยติจุอดันผู้จงอภัยติจุไอเซบุงอาจังสอมละกุนาจุปัททีนี่ทีเงติจุดิจิตบางอาจุร้องบุงสกีจังสอมละนี่นะจงอดันผู้ทีเงติจุไอเลDeuteronomy บุงสอมทุนนี่จังลีน้องอิสิมกิติงาเลปัททีนี่อดีมิดีปัททีนี่ติกิจุทุตันดีปัททีนี่ติกิจุฮิจิบงอาจุร้องบุงสกีจังสอมละนี่นะมาจุดันผู้จงฮีadi just law heti cho chuting tale me thu bunga chang som li lege chu sim ki tale patchi ni acham ki me ti cho na chita bunga chu adan thu labu bung som la ko nang ti sim ki tingai le adan thu hi acham ki me ti ki cho hita bunga hi patchin le adan thu hi alang tu ge lai ki chin ta a hi non ki bang patchi chu dan thu ki ti patchin correct process nai cho besan ma to chu pathin dan thu om ta poi na ti a hi pathin jong om poi na ti nai cho logically a chu na hiti ka chung um thei chu ya chu tu nya ka sei non pen chu dan thu chu ngai lut na he na ti ta chu dan thu chu ngai lut na he na ti a to chu dan thu chu ang bai thei ding a hi na ti ki tai le chun ngai lut na yong chu a bai thei hi na ti na ki ding dan in ka muin na is like ka chu hin explain ki tim do lai ka chon sei ngi na kalet ya bung thum chang som la khat na chu ana vel le han a hi wang in dan thu a chon in pathin anga koi ma thim a chan pui ti hi a ki chi ni ale rom bung thum chang som ni na che vet kina hale dan thu zu ya thil bol a mi koi ma ang sung a thim chang lo ding a hi ji nam ti le dan thu a chon set na ki he do a hi atikin ne a chu ti ale chan dan thu a chon set na ki he do a hi in chon set na cho lo phat le dan thu chun i chung wa thu ani ta lo ti ne e ho chu ma hi zu a izu ai sim banga chu e ho hi pathin cha te hewa pathin cha te chon na ding dol kiloma e chon wa le dan thu chun i chung wa thu ani ta lo hi in dan thu i ho adinga e ho adinga poimo lo ti na hi e chu ai khan ten ting le ai le first on bung li chang thum na chu chon si chu dan pal ke he ti ki chu naw kam na le first on bung thum chang li na chu ki chin ta transgression of the law is sin ati cho hi chu sin definition cho ai la tu a hi ta lei si chung a hi chon sit jong na la hi chu na poi me chan chon sit a be ti lo cho na kam yes atu ta le chun pathian dan thu chu jing ti cho a phot chit na hi lo ham na chong cho phot chit nai ta ai le chalai mon ta chu a bul langa pathian dan thu si na phu cha kya a chei na langa update na hin bola pathin dan thu yo si chu ai ma dei dan na hin tor to le dinga na hin say goodbye ipiti na update ki tam ti pa jing hel cheng kin lang view ro hil thien kin no aje chu heti galet ya bung nga chang li na chu ka veu te na no ho dan thu thim chan no ho dan thu a thim chan go ho cheng se chu krista ku na ke set khen na hitawi na ho lung si na ku na pul ha na hitawi rom bung li chang som li na chun ve ke len aje chu dan thu chu lhagaw lam thil a he ti hewi galet ya bung thum chang som ni le li na chun ve len hitia chu ta sanwang a chon phan I chan the na ding over krista hi nga e pui ding over dan thu chu e kai ho zuwa anapang a hi bowe atin jewa he ve na he le jisu krista kom ilhun the na ding over chu dan thu hi ipija ana ham eti a he le john baptist chu jesu krista lampi siam to ding le siam jang dinga pathin na hin sol ma sai ti hi mo thein om ni chebanga chu lampi siam to dinga pathin cha pa jesu krista hong ding lampi siam to dinga chu hechi hi ahung ma sa hi ana nei ma sat ding wa poimo a hi hiti chu pathin cha ti en jesu krista chu e ho a hunga na ahung to thina dinga chu ama sa pe na hechi dan thu pi som hi inani nu apoimo ji a pathin in hechi hi ama kom e hun thina ding wa ama to ki ho thina ding wa dan thu hi a hin sol ma sat a hi a chu ti le jesu krista tu nya jesu krista ahung ta a hele jesu krista chu e hon dan thu I zui wang wa he chi dan thu pi chi init wa I zui man wa chu I so cha di he povin jesu krista a pathina chu hin nai ne wa jesu krista a chu ki tha siam wa he chi dan thu pi som ho chang chu ina zo wa le jesu krista ne ho chunga tha ani di na a chu ti ale
Yesu Christa chu hung ta en dan thu pi ho zo si chu in ni taw ve te taw te ta sa hin khwa yang tu ni a da pi som ni apoy mo hi chol nga ani ni sagi ni hi ak mang tai ong ka te poi na ai wanga mang lo hi jing ding a hi le sit ke chai to ka ai chol nga ni chu chol nga ni jing ding a hi a hin la chol nga ni chu ho atinga chol nga ni nit wanga hu hing na a hi ta pui ti hi mu the na ni he ale chol nga ni chu init na dan thu pi som chi init kim ke ya hi yong pathin ni ta san lo le hu hing I chan di lo ding a he wanga chu pathin cha hi a le chu I ju nga ye ti chu ke ma ni do lai chu ni khat yong chun tu la tha lo ja yong wan gam kai di lo pi sna ni khat chun a gu cha lo ya wan gam kai di lo pi sna kam ai ni khat chun milima ho lo ja yong chu wan gam kai te ding ti nai di lo pi sna kam he chi chu he pathin dan thum tan e wanga chu e ho ding a chu ipal ke ale thi nai ke chu na kam na pom chu na chi chu ka pome yes chi chu ke pom hi chu tong chu nga ni yong chu hi nge adang ho ta bang pong chu ka gel le chu ke chin ta he team theidam ti chu ke mu da nei ke mu da nei vet san lo nga tu ni kha chun tu la tha lo je a chu wan gam kai te ding ti nai lo ni kha chun chor nga ni jang chu wan gam kai te ding ti nai lo ai wang apal ke chu thi na he dan pal ke chu chon se ti pa chu I ji pa chu hung leng do chu ai a chu tu na hi ata san zo si ding a chu dan thu ta lo hi ki ti chu kan ti tinga le san nga mi chon pha ding a chu dan thu ha se ngai lo chu na kam example a chu ve san nga chu mi khat ba chu ni pi ja traffic rule bang ho ka pal ke ting ta le chalana kat ji ham ai chu traffic rule a pal ke ya chalana kat hi chu na kam e wa nang in helmet thatan ki khwa gari ne speed heading do ta na tor ting na koi ma chan na mat lo chu ai chu dan thu chu nga leng nei chu na dan thu chu nga lenga dan thu na pal ke lo chu e wa chu hi cha dan thu chu apoi mo ta poi tilang ka pal ke ke lo na mat kit ni chu dan chun na le chi ta mang chu in pathin dan thu ki ti ya chu a reflection of neural ti chu rom mu se gi chang si gi na nga chu neural ta bang dan thu ki ti ho dan lim lam ta bang chon sit ke do na hi in hi ja chu chon sit ke do na ya chu hi chu krista ki mu do tha theina diu krista ho hing pu ingai cha theini wa dan thu chu I chon sit ai het sa he ti chu ji ya chu rom mu first rom bu li chang thum na chu dan thu chu apal ke chu chon sit ai ya chu ki chin ta ke mu do ta chu hi ai la tu nya chu nangin abo second pathin dan thu na pam su ke yin christian dang ho to nong kilo lo na ha kam Christian dang ho to nong kilo lo na kam bon na ni dang tam ta hin dan thu chu cross a khet biao ke chai ngai tai ten commandment chu ai wa dei ta poi ti lo be yi ngoi ai ma tu nya nang kon set da na chum len kam mo do ai ipi Christian a kon nei ham ka he pon no bung hoi a kon ang kon nim tin ki dong han nang len na sei nom dem na sei nom mi dem ka he pon ai la nang kon set da nang theology hum chi da na za chum theology ngin na tu la ya prosperity preacher hole piha speaker min tang ta to tu sei da no tong kilo ta poi ai cho bon chan dan thu na put that su gain ama bo chor nga ni chu Jesus Christa chor nga ai tai ta na hin update na aza za na ai mani khwa hai to de nga na hin update dan bo za chum ben ka hin ai lo kam chinan bang kin nge ten commandment ki ti hi iti apa nang ke palita chi chu ni nesnin sei pio sinai mola ko nang ki panai dam ai lo ai le apula ka bible chang sim nang zo gelen nang pathin dan tu eternal law he ti chu ki chin tan sei nang het dan ta chu pathin ten commandment hi cha dan thu pen hi hoi lai pan am ki phum pan ham hoi lai pan ai cha dan thun ke pan ham adam leave khang ho noa khang ho chu ten commandment lo ham ti ding dan ham ai chu bible chung ki chin ta sei cho chon sit ki dis dan pal ke he chu hi cha ten commandment chu adam ho khang noa ho khang pu abraham ho khang a chong poi ki wa chu chon sit lo dan ham mi cho chu hin chil chu ki pa min ti he che dan thu hi adam le if khanga pan a na he na ai chi ti ham te la pathinin he chi chu na ni loading he chi chu na ball loading ti in thu ana pi apal ke ya yes me ma thi na na lung he na a chu ti a he le he chalai khanga chu mo si phat lai banga he ji tho a mi him te hen ke vai hom na dinga pathin he chi dan thu chu dan thu som ni ana pi sa a he po he jong le pathin
mi chon sit na yo si a chu dan thu ana koi e ti chu mu the no ne adi chane chu aya chu Abraham jingam ki chin ta ne sin Abraham chun pakai thupi zo sia bon chat aninit bukim so ke di chu English power commandment atin lai chu na elevet sana banga Joseph bong so vetong ipia Joseph chu Potiphar jinu to azon ning chu chon si ipiti het thei ai chu dan thupin zong hin ati chu na chin ta ke ele ken bong chun ipia Abel chu atha ipia pathin tol thai ta sim pi ham ai chu dan thun tol tha chu chon si ti hi alung thim wa in the flesh of their heart as an nei shu ke ta chu adan thu ki ti physical tan anu mi yong le spirit of the law iti peno thagawa dan thu ti pe chu an nei shu ke ta chu na hi chi ta banga chu sung phenga ngai lo hildinga a chei na kya pathinin ta san cha te to avela ki ti na nei ki na keman kami Israel to ki ta ka phudo ki ka dan thu alung thim wa ka ji lu ki na ti za na hi chu it's all sim tila long so Adam Eve for Cain Abel ki to na bon chawa dan thu lung thima nei pen chu toy pathin e lung thima a khum ki na sung phen chu ngai lo wa koi ki zo na ki chin ta ki he chu a transition hung chi dan chui aya chu tu nya hi ki ten commandment chung chang thu sun nan sai le pa ta ke chan na phut do ki jin aya chu i chi ten commandment pen chu pa ta ke chan abula na phu da zo nunga a chai na lang pya hoi lang no khat ai nang le nang hui lon le nong ba dan chu kan sei thu hin na inge ki pa ma singe ten commandment mang chu viewer ho ko ma vela ka phun nom chu pu kam boy ki son pi om ta pa kai la cha pu hin pathin thu gun chu ta sei jinga thu ta din pi chang me le in a hin tu se yo si ke theology to yong achidan tam ta ki to sei doin ama wang chor na ani chung chang thu ten ko ma na ki sei pen ipiti update le le ma ki yong kaman tu zo ayin la ama hin ten ko man ma ki chin ta pa ma he ti wang chu tu nya ka phun do no min tin nya ho ka sei be na lai ti ne sei ole ai chu rom bung som chang li na hi ka sim do ki tin Krista chu ata sanjo seding a chon phat na amu theina ding owa dan thu chaina e a kiti e na aban le Colosia bung ni chang som la gup som na chun ana sim ki len chuti a hi ji chun anne thu a him tha ni kho thu a him nga ni thu a him in koi man na ho na oi mo daw hen chu khonung a lim ding a ve a hin ta sa chu Krista a hi atikit ne ange bung gup chang sob langa na chu aji hami tan chu imacha he poi che tan lo jong imacha he poi chu a hi atikit ne ale me thiu bung som bung nga chang som la sagi na chu ke ma dan thu le mang ding a hung in nei ngai to hi un asumang a hung hi lovin ding zo a hung ka hi bo ve rom bung thum chang som thum le khat na chu sim ki te chuti a hi le ta san je wa hi dan thu ki sumang a ham dan thu ki phut de zo a hi bo ve Ezekiel bung som thum le gup chang som ni le sagi na chu le keima lagau keima kan hagau na sung owa ka khuma dan thu ka sun ho chang se ka chon le nang hon ka thutan ho nanit wa holding o he atin he atuti a hele dan thu chu amang pui dan thu hi abon chakaya pathin asu padina abon chakaya sim so ke hin a hen la dan thu zui dan thu a mi him chon phatna he van gam lut chu Krista ta chan na cha mo the nom ne Jesu Krista ta chan hi jong le tu Krista ta san lo kha chun tol that hi han nang zon bol hi han nang gut nang ting le chol nga ni ho abon chike ni jong le so cha chom ding he po ne a hen Jesu Krista ta san na chi mayo si ke bul phu a hi in Sunday ni a chol nga ho yong chu Sunday ni a na chol nga a he thiam ta lo yong le ke mu dolen pathinin ha thiemin tin pathinin ama a hin na ne ya ama a apum pi alung thim pum pi a pathi anga hi thei thau in te ti cái ngày dan na chi chu ai chu pi ham tai le tu la ya mi tam pi lung ya le na Bible dong ji bible ta chi dinga le
nga ading sabat ni na init di hi tu ni ni ko ai init no hi Sunday ni hi he pu in chol nga ni Bible like se pa he pu in a hin da pathian cha te in Jesus Christ thodo ni khu ni na init no wa pathian ho ko na init thu hi in sabat ni cho amang a hedi pu in a hin la sabat ni init wa cha na du a hedi pu in cho cha na chu Jesus Christ am hi ti ken a chom na ke pom dan na ken se hi pom dan chum chum ma he ja a cho ti pa me Jesus Christ ano mama zinge ano mama zinge na chunga ke pa thu kan se pathian pathena bo intin ale ken on ya ka se no men na thil kha ka se ki nga ting mi o lo si ading na ai chu Bible sim ki ti hi ke ka hin na hi ho ina ching ka ting Bible min pathin thun se yong la te chu adi tai ti a ka pom the la o hi ai chu in kalhun pha Bible ka phet do a Bible EPTCM ama chu EPTCM ti hi ka khul chit na hi aman as hi ya se bangin Bible hi tin ase ti pa he ke ma he velvet na kane ji he Bible a he chu EPTCM tel inaging lo wa he le tu lai hai mi e hiam tha the ta min na ji a cho he man velvet na inaging hi apoi mo e ka ti e yes chu ki pa me an tip na hi ki pa me kam boy tu ni phat man tam ta ning man pi pathian pathena bo intin na na in sei do na in sa do zo si aman lo in tu na i se hon zo si chu pathian thu imudan dung zui ta free will of expression ni bol hi in na koi ma ki chung nun chu na le koi ma ki khat chu na hi po in pathian thu imudan pau chu broad view broad perspective in ei thina di wa kyo lim na ki nei hin na le hi tia chu viewer zo sian lung ye nei wa ikam sung wai pathian tho ki khial na sa ta lu theina ding in e bon chawin agent khat in pang hom su ke hi ti ve ti chu tunia hi chi program hoin itup le doi thu pi pe nu chu in so le a thum ki sei do ho hi thu ta he zo si hi chi pathian thu in hi chi pathian to ki tu poi to hi he thim na inei thin pathian lagau thing in ei pui jing ta wen ti chu ka tip na no mai u kam boy kiting le phat pai nei wai le topic chom ne focus i ti wen ki holim jing hi ti na khat ve le pin tha thu jong sei ti win khat ve le Bible ki ti pathian thu chung chai pom dan hong sei khom hi ti win khat ve le Trinity chung chai pom dan hong sei hi ti win khat ve le ni khu chung chang i he dan hong sei ji ti hi ti hin broad pa lunglin ta na lunglin ta king pu pathian thu khol khom jing phat mong khom jing hi ti win che bang as nang nong hang san ta tu ni lai muna nong zen pathian pathena bu inten i bon chawin iki mu ki ka sin dam sel tai ti amen